Isang linggong pag-ibig kakabsat, ngayon ay Kaktia. Ilocano version na. Makalawas na ayan. Sabi ko mata magustuhan niyo kakabsat. Lunes, di si dating nagamam mo. Martes, di inta pinagsinango. Miyerkules, inputno, tuy ayat ko. Huwebes, inaklon mo, day tuy puso. Biyernes, nagpaydumaaragsak ko. Daytoy pusok, di agragrag o. Sabado, si tatay nagpinasugnod. Ket dimteng ti Domingo, si kamet dintay imadayo. Anyan na partak nga si kati dimteng, kas jay met partak ayat nagsardeng. Nailibayak at nakatoy denak, nagriingak awan ka na makita. Anya na partak nga si kati dimteng, kas jay met partak ayat nagsardeng. Ti ayat mo nga awan umartap, ay pagbiit isuting na pukaw. Lunes, di si dating nagamam mo. Martes, di inta pinagsinango. Miyerkules, inputno, tuy ayat ko. Huwebes, inaklon mo, daytoy puso. Biyernes, nagpaydumaaragsak ko. Daytoy pusok, di agragrag o. Sabado, si tatay nagpinasugnod. Ket dimteng ti Domingo, si kamet dintay imadayo. Anyan na partak nga si kati dimteng, kas jay met partak ayat nagsardeng. Nailibayak at nakatoy denak, nagriingak awan ka na makita. Anyan na partak nga si kati dimteng, kas jay met partak ayat nagsardeng. Ti ayat mo nga awan umartap, ay pagbiit isuting na pukaw. Anyan nga partak nga si kati dimteng, kas jay met partak ayat nagsardeng. Nailibayak at nakatoy denak, nagriingak awan ka na makita. Anyan nga partak nga si kati dimteng, kas jay met partak ayat nagsardeng. Ti ayat mo nga awan umartap, ay pagbiit isutin na pukaw. Nagyaman ako ni kakabsat, kasabi ko mata magustuhan ninyo manin.